Nós hoopio também de vídeo tá klaar. Nós tra mais meer 2 lunas ribetje. En o motivo de vídeo tá door nós quer o pueblo conheci bike team de KPCN plus door cruzeiro tá mais dia para dia é bir mais grande en dan meer visibiliteit die bikes dan ribe kaya. Um tikje back in historia, nós stay voor die 2 miljoen hebben naar Bonaire. E 4 anos bij Holanda para training. Depois na 2002, nos maanden 2 na Curaçao. E na 2006 aan West bij de bike training na Bonaire. Agora nós temos Jason bikers, 13 anos tá muito mulher. E o time tá hopi bom, als dan zijn training ribe schietbaan semana passada. En movie tá continua de 4 minuten e 32 seconden. De movie maakt met zora, kijk nog steeds als bike team. Aqui nós tem, het hoop ik reed, maneiro mira, maneira tá, assim tá. Collega, bom dia, briefing, we in 2 barcos, we nós in 3 bikers, Sleper, Winkler e Rashid de Wind. La qual nós está assim, na primeiro lugar tá, nós serve e proteger o pueblo de Bonaire, la qual nós tem conta com neta que turista não, para nós explicar não que coisa bom e também que coisa malo, para não por ter conta com turista não, a parte de ser não também bem ponto nós, que coisa tour tem passa na Bonaire, então nós damos uma explicação over dia sabe. E não nós temos contato com ele, eigenlijk primeiramente, que nós meldkamer. Straal, bom dia. Sleper, dona boa notícia, câmera. Esse é o importante para nós, essa aqui para motivo que tá Unang nós temos de natura informação onde nós trabalhamos, mas duidelijk possível, essa é a na altura de qual nós estamos bezig fazendo. Passe de aire com o bike team. Preventie, ja, het is een palavra grande, ampio, pero nós como biker tá assim é muito simples door de estar presente em caia durante o barco cruzeiro não, nós temos então esse tá pônico chance para algo por passar da vira op mais menos door de nossa corre maioria de área toeristico in Kaya. Dus dat is echt heel belangrijk dat wij er zijn en dat wij zichtbaar zijn voor de mensen, voor de toeristen. Dat is echt politie zien op straat. En natuurlijk heel goed is, je bent flexibel, waardoor je heel snel op de trappetjes op kunt, trappetje af, stoep op, stoep af. En ja, de flexibiliteit kan je ook heel snel draaien. En zichtbaarheid is natuurlijk voor de burger heel belangrijk. De voordelen van zo'n bikersteam natuurlijk zijn dat ze heel mobiel zijn. Ze kunnen snel tussen publiek in. Ze worden veel bij ons gebruikt in cruise seizoen, waar mensen op straat lopen. Ze kunnen er makkelijk tussendoor, maar ze kunnen ook snel, als er iets gebeurt, snel ergens ter plekke zijn. Wat met een auto natuurlijk veel moeilijker is. Ik vind het bikersteam hier in Bonaire een heel goede uitstraling hebben. Het ziet er sportief uit, het is benaderbaar, ze zijn heel visueel en uiteindelijk ze zijn groen, dus positief voor Bonaire. Começa a claro para a tour situação que for apresentar, sabe de tomar nota de lo que passa e atender a situação na maneira mais correta possível. Para comunicar e é um que atender com ele para chegar uma solução para a coisa que passa. Então, já aceitar esse trabalho hoje, também para o bonsa, que pinta esperado todo dia de novo, não está todo dia é a mesma coisa que passa, a maioria tem coisas diferentes. O qual como eu gosto de meu trabalho tá, o todo dia tem algo novo, então sempre me tá para gosto de servir e proteger, essa aqui é algo upgrade, me te quero que o OPN lo gosta, então para ajudar é algo upgrade, então é coisa que ora que vai chegar trabalho, bom nós aqui que eu guardava o dia aí, essa é a sensação de mais grande que tem como polícia de nosso trabalho. Bye bye. Ik vind het een fantastische baan. Vanaf het moment dat ik op de fiets stap, maak je gelijk al een bepaalde beleving mee van je werk. Daarvoor werkte ik bij de surveillancendienst. Vanaf 2014 als biker.
Maar het is echt een groot verschil als op de fiets, als in de auto. En je bent aanspreekbaar, toeristen komen naar je toe, dus echt heel leuk.